Dobar dan i dobrodošli u prvu epizodu Minecrafta. Igrat ćemo mapu Sky Survival, Islands of Joanna, ja mislim da se tako zove. To mi je predložio jedan moj školski prijatelj i moj najbolji drug. I ljudi, izvinite, molim vas, ali ovo drugi put snimam. Zato što nemam pojma, stvarno. Izgleda da nisam fino namjestio fraps, pa mi se nije krenulo snimati. Baš mudro od meni. Ali šta ćete, takav sam vam ja. Sad mi se ovdje pokazalo na ekrančiću da snima. Tako da nadam se da će ovo biti dobro. Evo, ovo vam je ovdje, ljudi. Tam tada, moja vila. Zazam se, tu je bio Silverfish otok. I tu je vamo iza bio spawner, to mi je isto rekao drug. I sad ćemo krenuti da osvajamo. Pa ne znam, ljudi, šta vi mislite da krenemo na onu? Šta je ono tamo, neka crkva, nemam pojma. Dolje je... Ovdje će biti teško. Hajde, krenut ćemo tamo na onu crkvu, šta god daje. Sad ćemo probati dobiti malo saplinga, mladica, da bi posadili ovdje, da bi imali još malo drveta, da ne bi morali sve tražiti. Ajde, padni molim te. Inače, u Minecraftu je teško dobiti stvarno mladicu. Sli neki dobiju od prvog pokušaja, ali vidite, ja nisam taj neki. Evo ga, tu mladica. Mladica će da bude ovdje, ravno pored baklje. Ovo se družite, nemoj mi je zapaliti. Zazam se, ne može se uopšte zapaliti. Dobro, ja mislim, ajde da probamo još jednu mladicu iz ovog drveta izvući. Bla bla bla. Ajmo. Neće, ajde, brate, dobro je, dovoljno i ovo. Ajmo, da malo iskopamo ove zemlje. Evo kako kopamo baklju, ajmo, sjećemo mi zemlju mi sjećemo, tralalala. Znam se. Sad ću probati ovako nešto. I vidi, ispod ovog bilo drvo, ne znam, malo da srušim baklju. Ja nisam iskonto da je bilo tamo drvo. Evo. Ajmo početi. Počinjemo prema onom tamo otoku. Nije otok, već ko neka crkvica, nemam ni ja pojma. Ajmo. Nema dovoljno zemlje. Probat ćemo još malo. Napravit ću ja ipak ovu lopatu. Još 5 minuta pa kraj epizode. Evo. Mogu sam i kamenu, prelijen sam da to napravim. Nadam se da će se isplatiti da odemo do tamo. Tako, da Bog da sad bilo dovoljno, mada siguran sam da neće, ali ajde. Ako sad padnem, najveći sam idiot na svijetu. Izvinite malo na šutnje, provjeravao sam koliko nam još do kraja epizode ima. Ima još neki podobri
Uf. Brže, ajmo, ajde, molim te, ja. Gladni smo, podosta, nemamo dosta ovih bataka. Ajde. Ja sam rekao da neće biti dovoljno, ali dobro, dosta smo se približili. A mislim da u ovoj epizodi nećemo stići do tamo, pošto za 10 minuta nema šanse, a još nam je ostalo 3 minute. Znači, preostaje samo da čekam i budem na oprezu. Vidite, evo, ovo je moj oprez. Tako. Ovo je moj oprez. Gledam gdje ima nekih mobova. Gdje su? Jesu vamo. Što me protiš, bolan Steve? Ovo je Steva. Ovaj lik u Minecraftu se zove Steva i on preživljava. A ja ga kontroliram. Samo da uzmem 1, 2. Tako. Da nije ovo malo premalo baklji? Možda. Nije. Idemo 9, samo sekundu da uklonim ovo. Ja mislim da bi bilo vrijeme da se gasi epizoda. Ako je bilo manje, izvinjavam se. Hvala vam puno što ste gledali. Ostavite like, komentar i subscribe. I do sljedećeg viđanja. Goodbye.